whaafeilo i atu I lau whaafunga angai le nei fo I tae au malo le soifua manuia, alo mai o Talala Radio Samoa. E tomua atu I talo le aso tofi, lua I tu ai ngā mea ai ese o leana mawai nila, ma ua wha amaunia mai e leo o leo ua wha solo nei so enga. Ta ua mai le New Zealand Food Safety o leo o atu reporti o nila ma ua totono o mea ai, ma o lea ta uai le Woolworths si Papakura. Watu e ave sia mai fata o loa nei ma o leana iaisu I le pule ngana nafi le supermarketi e fesoa soani so enga. I reporti wa au mai e le o iaise tūlanga e whaapopole I naile la matia o le saunga le mua o tangata lautele. E le o manino mai I tala le food safety po o ame ai nei na mawai ni lai totonu. E whaato ato e o leo ni usila I le tūlanga mawalunga I so enga matematika ma le saienisi ma e whaafetai ai le tino u o ta maonga. Talo mai le tausanga I luafes fuma le lima, wa moli mawina le alu I luma o le tau mawhai o ta maonga. Ma o I la tau nei vasenga lima, ma le vasenga iwa. So enga nei le Trends in International Maths and Science Study e su e le iwa ma le sefulu tolu tausanga. Ma o ta maonga lewa moli mawina le alu I luma o tau mawhai ngai su enga uma e wha, a o teine a onga, o leo lo pa ui su enga e tolu. O ni whai unga wailoa I alu pe I luma pe a to a anga I vasenga, ma wailoa I foi, o le to atele o whanawa o ngani usila, o lea e sili atu le maua lunga o tau mawhainga. E so enga probability o le matematika na ilo le algebra, geometry, ma isi lava so enga o le numera. Tala noai fo iso enga matematika, o le fast food ma le ono pasene o whanawa o nga o lo il vasenga iwa, e le fia I le nei mata upu. A le vasenga lima, o le tolus food ma le tasi pasene o whanawa o nga. Wa valo ia se tasi o tangata so e whaapitoa I le itua au nanga wa alele, le toe motu sia o isi whai ngā malanga le ea New Zealand, I le tausanga fau. E ono a whepa sese leo le ato e whetu na I whai ngā malanga I le vau ma sino Februari ma Juni o le tausanga asau. A o whai mai ele kamupani wa alele o le amo motu le tusa ma le lua pasene o avanua mo whai ngā malanga. I totonu lava I o le atunu. Wa sa wai ma le talo le toatele o tangata a fio I la tau nei wa toe whetu na I taimi o whai ngā malanga. Na ono fo ava noa mo whai ngā malanga leo wa a fia e tu sa matala o whailo mai peitai. Wha ato a ilo atonu po o feo le atunu u lea ia a fia I le asonga fua wa yaso asau. O le lua masina talu ai le fo ina whailo mai ai. E le to e lele le eni usila I le vai in Ricardo ma Wellington e amata mai le masino Januari o le tausanga fau. Ma fua lava lea I le a fia o afio wa alele ma le to ai titi o tangata feo ai. E sa mai ilea iai fo isi vaingo le atunu o whai titia whai ngā malanga wa alele. A o whaatali ei lai le asonga fua o le vai aso fau, o le ua vavalo e nisi o le a whaaua watua I pē le tausanga o iluma, le whaima motu sia isi whai ngā malanga le ea New Zealand I totonu lava I o New Zealand. Motu sia le fesoa soani tupe le malo mo le Marsden Fund, po le fesoa soani whai a whaapitoa mo su enga whaasai e nisi. O le whaasila silanga le nei mai le minister ia Judith Collins I le a wauliana nafi ma o I la tau fo I neono o whaamasino ina talo sanga, lea e wha o mai lalo le Napol kalame, o leo le ato e whaata ape le tausanga asau. O le Marsden Fund e whaape na o le pau lava lea o le fesoa soani tupe sau mai le malo. E lango ai tangata maso enga whaasai e nisi. O se whaasilsilanga I le o talia ngō fia I le asocio scientisi I totono le atunuu, ai mai seo whaalapots potonga o lo finau I sanga u na iso enga whaasai e nisi I totono le atunuu, a wale manui o tangata. Matala muli, tolu se fulu ma le wha a whetala na whaano le pule ngā nu I le South Island e su e le Wallaby e ui e le imaua. Ma sino September na longo le Environment Southland e tusa ma le Wallaby na wa ai e te anau, ma o lena amata su e mai ei loa. E ui na maa watu langa lima mawai, peita e o mai le soe le imaua. O ni sa ilinga na whaalu ele tolu se fulu wha a lua se lau se fulu wono ta lai au fieitu pena whaalu I kona karate, ma le au whai ngā luenga. E le o au fia I totonu tu pena whaalu le tipu ma toro Wallaby eradication po o se tasi o polo kalame na fesoa soani foi, I le nei sa ilinga. O Wallaby se o ni manu e whaasai le Southland, ma o le ana tau mawhai ei lava e sui. O le tolus fulfa femo na tupu ta la o toi whaelo mai, o le ana whato asau I tu na ua whaelo e le uni a le Taxpayers Union. O Talanalo Radio Samoa, manu ia tele le nei tai au.